ka jinla Meghalaya kala pau keleng kum ka wei ni ki jinla ka ba iet bha ye ka jingile kai football shan kan sa yo ban sakhi pan ye ka jingile kai bari ha ka ba ki wei kiri jong ka do ba Asia kin wan banile kai hanong ba Shillong haba pen pau ye ka ni ka jingilang pen ko buram ye ki samlai le kai jong ka lumu ba sports and cultural club u president ka Meghalaya Football Association ba hamle doling ule thu pada ka jingkershan jong ka sarkar jinla nakalyang ka MFA menta kala pen khre man pelong ya ka Indian Women's Three Nation Friendly Match kabla pen ben ban long hau risaw mentau snam kini kilai teli ki ri kin thup ya ka Iran Indonesia badru ke India kabade ka ken hon trai jaka uba hamlen ulong ru bakani ka jingla kai parlong jong ki thei football ka India kan long ka bakong san kham tam haba ka ken hu ni le kai ka ri kala yo ban rung shaka AFC Women's Asia Cup ka ban long ha Australia house nam arja pun rio laban ka daw hang ni ba ka Meghalaya da ka jing trai borba jong ka Meghalaya Football Association ha kini ki khinyat snam kala la ban penlong bon ha ki program ile kai ki ba he ha ka jela la ka long na du ka jinglia kai hapeng ki India bat ka Maldives nangta persharu ya ka Bangladesh bat kiwe da ka jing ka shan ki pan pa ba yet football ka MFA kala yu ru ban kring ya ka limpong ba paunam hakari kum ka Indian Super League kum juru ya ka Duran Cup ka badang shula shen mentau naila Kami bat continue ke sport, sampai di football tu baga common interest. Jadi kita berlang present ke Meghalaya Football Association nila persang ban pentil ya football hak leng banta jong ni dari ke joni. Bat ang taru nila persang ban honra ya ki international event hang ni ko ka tijingi ba lai lada ban pelong ya juga AFC Asian Qualifier Round ni pada India pada Bangladesh the friendly match international dari India bat Maldives la pelong ni ini kelong sibanta bagian atrak ya ka football dikunjungi bikin wan kemat bikin cimata habre ka sport tentang bat football tiga kawa lebih itu happy therefore nampak keren inu na try keren san ko sang najong na barbamenta ni kwa baka jela gaji terlei ka way na kitula ka ba pona ba jela ka football what uchi besar wong baka kwa baka jela ka capital jong jela ka football kita yang si tung dia berfirman mata ginwan ra ya ka way ka jela ka football jong ki gimthei kita kadai ka Indian Women Tradition Friendly Match hangni po Shillong banile kadai Iran Indonesia bat ke team India baru sedikit ke Indian women team mentah kalau qualify sudah Asian kembali le hang tie po Australia hakasem arja atun rio tikini ki friendly match pada ko hang ni gilong bat pre nam ta ka team kisutu banyo tet ya kini ben kamdei ke basu de menta min ulong yakini ka Indian Women Tradition Friendly Match hang ni po Shillong katrik nek menurut arpa atrik menai bespo arjar pesan sampai India bakiran bat kumta ter sedia ini stem dak bangila menle kum ni ka football ka sport ka po jelagi kanang piu chakmat but way ka sport sekir ni kerben skem babaro dijik sendiri kindut jat hadi ka jalabi ka jogi